ke saking grema de sukari miwah kade suri rau ring ajengan puniki katurangang pangandiket tujuane putra iraga imade cayana putra wenten katresnan sarang putri ring grea puniki niluh puturaya ring grea puniki dumagi prasida kasuciangang ring pawiwahan. Gisuk semarau ne ring gria dengan asna miwah Kartika Dewi presiden nampi pangandika punika dumugi surat puniki lumaksana ring rahayu. Ring samatan sami sanelinggih titiang sarang istri kade sulingi ngaturangang suksma sampun presiden nampi pakeling saneka suratang. Titiang dijurangang sujati mangdel pawiwahan puniki presiden kasucingan ring kerahayuan. Nuna sarang pengaksama titiang dados ibu saking Imade Cahyana Putra ngaturang asung kerahayuan. Dumugi pawiwahan punika prasida lumaku ring jalan dharma. Rahayu miwah langgeng. Suksema semeton titiang sarang sami. Titian lan istri ngaturang suksema lan payu bagil. Titiang ngicen restu ring tresnan puniki. Dumugi kasuciang lan pawiwaha. Nenasangang pangaksama titiang dados ibu saking Niluh Puteraya ngaturangang asung kerayuhan. Dumugi pawiwahan puniki prasida rahayu. Jagadita miwah setata kasungketan. Titiang ngaturang sujati tresna ring Niluh Puteraya dumugi prasida ngamargiang rumah tangga ring jalan dharma. Rahayu sareng jagadita. Titiang presiden nampi sarang ngaturangang suksema dumugi pawiwahan punike lumaku rahayu langgeng miwah rahajeng. Suksema dumugi Ida Sang Hyang Widiwasa ngicen rahayu ring pawiwahan puniki rahajeng jagadita.